Pozdrav ljudi i dobrodošli u novi video u kojem pričamo o Lumixu G9 II, hibridu između foto i video svijeta sa iznimno dobrim foto specifikacijama, isto tako kao i video specifikacijama. Možda vaš novi aparat, saznajte više u nastavku. A prije nego što krenemo s ovim videom, kliknite dolje subscribe button i pretplatite se, te pogledajte koliko zapravo ljudi gleda ove videe, a nije pretplaćeno, totalno je besplatno i bit ćete obavješteni kada izađe neki moj novi video. A mi, bez daljeg duljenja, krećemo u video. Lumix G9 II nastavlja Lumixovu fantastičnu seriju, G seriju sa originalnim G9 koji je bio u to vrijeme iznimno dobar, popularan i pravilno pozicioniran aparat na tržištu. Kao i Lumixova GH serija, Lumix G9 II ima također Micro Four Thirds veličine senzora, no ovoga puta novi 25,2 megapikselni senzor zajedno sa Face Hybrid Autofocus sistemom koji nam je bio predstavljen u Lumix S seriji, to jest S5 Mark II i novi S5 Mark II X. Pošto je ovo manji senzor, možemo imati bolju stabilizaciju, tako da ovaj aparat sa sobom ima stabilizaciju na čak 5 osi senzora, te u kombinaciji sa objektivom možemo doći do 7,5 točaka stabilizacije u tijelu i u objektivu zajedno. Ovaj aparat dijeli puno toga fizički, ali i softverski sa svojim sada već starijim bratom Lumixom S5 Mark II i to je zapravo jako dobra stvar, pošto su specifikacije i dalje impresivne. G9 II može raditi 100 megapiksela high resolution handheld fotografiju u usporedbi sa 96 megapiksela sa S5 Mark II, ali to nije sve. Ovaj aparat može raditi fotografije od čak 75 frameova po sekundi, dobro ste čuli, sa bufferom od nekih 200 fotografija, te je ta specifikacija sama po sebi možda dovoljna da kupite ovaj aparat. Radi na principu tako da prvu fotografiju će zaključati fokus i ekspoziciju, te će to držati tijekom cijelog bursta. A ako smanjite taj burst mode na samo 60 frameova po sekundi, onda imate kontinuiranu i autofokus i ekspoziciju kroz cijeli vaš burst. U usporedbi 60 frameova po sekundi je duplo brže od 30 frameova po sekundi koji nudi S5 Mark II. A sada meni najdraže, sa video strane, ovaj Micro Four Thirds senzor nudi mogućnost snimanja u 5,8K rezoluciji u Open Gate-u, što znači da ćemo koristiti apsolutno cijeli senzor bez ikakvog kropanja, što znači da će naš format slike biti 3:2, a to nam omogućava veću fleksibilnost u montaži, pošto možemo našu sliku sada kropati, bilo to za 16:9 ili čak novo popularno 9:16 za društvene mreže, Reels ili TikTok. Ova funkcija sama po sebi sa 75 frameova po sekundi burstom dovoljna je za bilo kakvog kreatora kratkog sadržaja za društvene mreže ili nekog kreativca, jer sada imate doslovno mogućnost da napravite što god želite. Uz 5,8K Open Gate mode možemo snimati i Apple ProRes interno 1080p, a eksterno na SSD 4K. To su toliko profesionalne funkcije koje nudi Lumix S5 Mark II X, a sada je dostupno i u Lumixu G9 II. Te će svim videografima biti drago čuti da ovaj aparat također ima full size HDMI port te Type-C port za power delivery, što znači da ga možemo i puniti preko tog porta. Ažuriran nam je stražnji display, te naravno viewfinder, imamo utor za dvije SD kartice, te aparat možemo spojiti sa mobitelom na Wi-Fi ili Bluetooth, direktno prebaciti fotografije i uređivati na mobitelu. Sve u svemu ovaj mali aparat napravljen je za nekog hibridnog videografa i fotografa, netkoga koji je stalno na terenu i radi od ekstremnih sportova gdje je potrebno raditi burst fotke do profesionalnog video svijeta gdje imamo 5,8K rezoluciju, gdje imamo log ugrađen, gdje imamo mogućnost snimanja u Apple ProRes formatu, imamo naravno Open Gate koji nam omogućuje da izvučemo najviše iz naših snimaka. Naravno tu su svi ostali modovi za snimanje poput 4K, Cinema 4K u 25 i 50, to jest 60 frameova po sekundi, te slow motion od čak 300 frameova po sekundi u 1080p rezoluciji. Ovdje možete vidjeti primjere i toga. Kada smo prošli ove specifikacije, idemo pogledati nekoliko primjera, video i fotografije koje ovaj aparat može napraviti, te uz to pričat ćemo benefite ovog aparata, ovog senzora i ovog cijelog setupa. Trenutno gledamo snimke koje su snimane sa novim modom koji prati životinje na Lumixu G9. Naime, testirao sam sa mačkama i psima i mogu reći da u videu, a i u fotografiji radi iznimno dobro. Uz životinjsko prepoznavanje
G9 sada nudi prepoznavanje i automobila i motora, što mi je jako drago vidjeti, te ćete vidjeti te testove evo koju sekundu kasnije, no ovo na životinjama radi jako dobro i to radi sve do 120 fremova po sekundi i u 4K rezoluciji i u 1080p rezoluciji, pošto ovaj aparat može snimati 4K 120, jako drago mi je reći da radi autofokus i u 4K 120. Za sve iznad 120 fremova po sekundi, kao ovih 300 fremova po sekundi upravo ovdje, morat ćete koristiti manualni fokus. A ovaj video koji upravo sada gledate je zapravo niz fotografija koje su fotografirane u 75 fremova po sekundi, te sam sada izvukao evo upravo jednu od ovih RAW fotografija i uredio je, to jest editao kasnije u Lightroomu. Ovaj aparat, kao što sam rekao, ima iznimno veliku moć zabilježiti ovakve kratke trenutke, kao na primjer driftanje automobila, i onda imate opciju urediti bilo koju fotografiju koju evo želite. Drift event je savršeno mjesto za testirati tako nešto, pošto se brzo miču auti, brzi su subjekti i imate eto sada prepoznavanje automobila, imate jako brzi autofokus i imate burst od 75 fremova po sekundi. Savršena kombinacija. Također ovaj aparat sam koristio i u nekim low light situacijama, pošto ova trka bila je djelomično vožena i noću. Tako da sada ćete vidjeti primjere kako izgleda i to po noći. Ovo je uz malo noise reductiona u Lightroomu, ali za Micro Four Thirds senzor na f2.8 ove fotografije izgledaju kao da su fotkane sa full frame senzorom. Doduše imamo manje tog depth of fielda ili dubine, ajmo reći, slike, ali za Micro Four Thirds senzor po noći jako dobre, respektabilne fotografije. U nastavku evo još nekoliko videa snimljenih sa G9 II. Obratite pozornost na autofokus modove, rezoluciju i naravno kvalitetu snimke. Ako ste ponosni vlasnik S-serije aparata S5 Mark II ili S5 Mark II X, baterije s ovih aparata kompatibilne su sa G9 Mark II, on će se savršeno uklopiti u vaš arsenal. Kada ga koristite u situacijama gdje je on najbolji, siguran sam da ćete napraviti odlične snimke i fotografije. Jedino što trebate odlučiti prije kupnje jest to je li vam je dovoljan Micro Four Thirds senzor ili ćete ipak ići na full frame poput S serije. Ako imate bilo kakva pitanja, ostavite ih slobodno dolje ispod gumba sviđa mi se ili se javite na moje društvene mreže gdje možemo popričati o svemu tome. Mi se vidimo u sljedećem videu, a do tad, lijepi pozdrav!